Ассаламу алейкум BMW сүйүүчүлөрү. Бизге ушул BMW келген 5 күн мурда. Свеча замена, анан форсунка почистка болчу. Бирок трейт этпей келген, болгон кеч от алып келген да. Свечасын отурганбыз, форсункасын чистка кылганбыз. Бирок полностью собирать эткенден кийин обратно трейт эт баштаган. Оказывается, көрсө, могу рядта полный оригинал турат. Бул рядта китайский свеча катушкалар. Бул оригинал катушкаларды бир рядка койгондо, китайский катушканы бир рядка койгондо трейт эткен жоголду. Китайский менен оригиналдын эмесине рядтарына аралашып кетсе, трейт эте берет экен. Мындайча айтканда мазги путайт этип калат экен да. Ошол эмени азыр ушинтип жоготтук, трейт эткен. Буйруза баары жакшы. Бул машинанын жылы 2004, объем 44. Эгер ушундай проблемалар болсо кайрылгыла.